Iar banistóir ahananta Baile Mhic Gonair dar ó Sullivan as a ról mar banistóir an gaiir sicata, agus beag na nóirí an chamta fin na chóir me fe sé. Tá ír banistóir lech garmras caildar Jason Ryan níos an stóir, agus is beag arthúa tá go chóirsaí na champíní 1 déagas a chéile. Bheadh Jason Ryan díomháil a chuirlinn na dréibh se bócach ach na rócht a Dillasail tatar slí na champíní a chlí. Má darma donnacha a thom an trátrachta. Maidir le na cuirithe, éon chraobh deag buite acha, Lán chulí nua in Kenny, ach seachas sin mór an na hanmach a céine bhí acha ba ón ceanú hiige mar sa tosa an áid Pádraig Mahoney. Tá go leor taithí ag crosantóirí Dillasail, John O'Brien, Coolbar in the Sheetshire, Conor Keane agus Daniel Lawler gimmert le firm fi chunde, Jake Dillon agus Jack Fagan taithí a fiúd go má. Tá sin bheithe Ruben Halloran agus ar Jack Toomey agus ar Thomas Douglas chun tosa. Doch má teachtaí an na parcas an riana taine bhanis agus an ceir héasar de rá. Seo Adam Farrelnish. Cá gan ever tíoch gimmert tosa he chancig Adam Gurridge a gamer go on. Putí deige, Dillasail chun Keane. Tá siad na gimmert leis an góir. Jason Ryan or Noy, Banistóir. Tás amach an teochanis. Mikey Mahoney, Rashka Harry Ruddle. Farrell Húil, Lula Buaicphointí na Hiran Dómh, a tá sé an cólí níos go ráil chumá. Dó. Mahoney-ish, Trasta, Mikey. Trasta fada le Kevin a coolú siar le spás a chródó héin, agus í builte ord, builte críneige. Ní le gá chólí natra. Nish, Ruben Halloran, Mastu. Just mín ar cool, tá an hui an láidir, Cluiche an hui chumá. Tuit me dinta te machas láv. Kevin Moore and Ryan Chop watches it. Brian Cunningham chance goal like Dillasail. Brian Cunningham a damsha. Ní rug Cosendor ar an Schlitter agus Díoch se go dé Ross Brennan Rís sí machas a láv. Kevin Moore in the Smachabeg. Cunningham a guides. Cunningham a ball. This shot. Mahoney Rís, Peter Hogan. Pass out in Peter Hogan. Shaka Kevin Mahoney. Or you got Jack Peter Hogan Rís, Cluiche chance near Glackway. Agus an ish Glackway Jahan a chance on score. John O'Brien, so over Jenna Dillasail and shot. Can she scoop the house of Tiev? O'Brien, Kevin Moore, 3 fast jazz, Nishtron chancing Thomas Douglas or yes, Thomas Douglas har it fast on, Corham reached. Fortic Harry Ruddle is just the lower. Butcher just the Spórt-ish. Was that Patrick Fitzgerald Chachten Chen? Nish Corta Buaicphointí go Patrick Rivishaw. Agus an dara Corta Buaicphointí, Céilín se sin Corta Darug. Don ógánach. Bhí sé beganín scuil se go gomán, má tá Corta Buaicphointí go cat a bheith Harvah cuarmach. Nish, cad fed leis an O'Brien Jenna seo. Tá sí bhád amach, a tá an gcuí chuidiú leis, tá se seo hanan, pulí síra fada a bhóla. An go bheice muid. Tá sí ord. Tá sí fada. Agus tá sí crín. By Dillasail chun Keane and chop. John Milan and Chan chun i'n mwynhau brando. Strís bewyr ai. Fac yn mwynhau mai ag ydera. Thomas Douglas a Chachten shot. Nish ta Ruben Halloran tív leis. Ta sí fátig Ruben. Nish Ruben a gawr shot. Ta spátig Ruben. Agus Ruben har a trasnan. Gá chólí nish ka ar spór ag Dillasail. Ta Cormac McCann. Tuck a shot ag Lahama on Rory Cormac. Ta sí fót again. Will she call to again? Fátarísh nish Fátaráshi Thomas Douglas nish. Thomas Douglas. Tira ta chumán. Tanta hogan she there. Tanta ar a trasnan. Cera chólí nish in a fórna nish. Pass just the Spórt. Just the Cormac McCann, tá sé géilú sin agus Cormac McCann á bula ord agus a gret tá cé gúil si den go ihe tá cúig chúling ar Spórt inis ag Dillasail. Fáte ag Paddy Levy, Paddy dyn nhw'n hymor i'r ffair tá aca mlíonas a gríomh, Paddy wad amach, níl cóil na scorir ar Paddy ach dawl rud mí cheart as an íirecht sin, an íirecht.
Cíchailte amach an trohanis. Is fáilte ag Mikey Mahoney congra chun taobh líne tá sí sin buailte ard. Sin scór gan sco ag Mikey Mahoney. Agus an isní nach cholín Iomána in na fórne. Jack Toomey a tort 5, hí an congra taobh líne bhí sé 5 brú an scór ag an ógánach. To Butcherstach. Shell fáilte. Kevin Mahoney, hí sé gíre éilú tá túr timpplair ba se stásta a gólín chu a trasán ag Sean O'Brien. Héad go riile an táach is cinenne noch an seo féidir. Fáilte seo Daniel Lawler. Ó blocaite sin ag Pádraig Mahoney. Pádraig Mahoney tá Desi Hutchinson is shit, tá sí fáilte ag Desi tá counter go de Salle. Desi Hutchinson, Jasíisiil. Jitterón, chéad, bhuiile tá builteig Desi Hutchinson inniu a cúil atá. An cruthaí ag Pádraig Mahoney. An passisteach go Desi Hutchinson bhí tíbiste leis féin agus tá Baile Mhic Gonair imí chun cíne seo an géadúir le fada. Well, ceapmuid go méidir gomeach tora gan chunne. Is cosalinis nach mé. Brise síos an treile fáilte Peter Hogan. Peter Hogan trasta. Kevin Mahoney roi go raibh Pádraig á tugadúisteach le carúra le dul agus sin fá bulí sira agus an immert agus a crothú. Tug leis a trasta. Botún eile genta seo chur a roi seo ag Pádraig Mahoney go dtí Desi ríis. Bhfuil an dara cúla seo Desi Hutchinson fós aige Desi báta agus sin. Brenna ríist an dá cúil botún a bhí gist. Agus an Desi Hutchinson chance. Nís minic í ná chéile, sin í an tre bá sé. An tuc amach. Sean O'Brien tá nádó ghearnach séite tháinig Baile Mhic Gonair Reid a réigen a tháinig siad. There's an element of they've won quite a few senior titles in a row now, so as a group now it's stepping in and trying to continue that. But look, there's a massive like the culture in the club is fantastic, very structured, hard working, and they're very well organised in the club, in fairness. Dallas were excellent, played really well in the first half in particular, and did a really good start to the second half, so they really put it up to us. It was a really challenging game. Conditions were quite difficult, even the pitch surface, everything was quite challenging, but look, same for both teams. But look, Dallas were very strong, so we're really relieved coming away there with a win.